Abonye ngo duhereye ku mukino wa Arsenal igitego cha Victor Yokres ndetse na Max twavugaga n'ubundi byaraye bihesheje amanota atatu ikipe ya The Gunners bari bakiri ikipe ya Everton kuri Emirates Stadium baza rero kwitwara neza babona ayo manota imbumbe akaba ari rero n'amanota yanatumye bakomeza kuguma muri kuruse y'igikombe ariko kandi banayoboye bwo tuza kugaruka nyine ku myitwarire ya Manchester City yakinye nyuma yabo ititwaye neza ariko amanota 70 nyuma y'imikino 30 ku ikipe ya Arsenal bateye intambwe ijya mbere bateye intambwe ikomeye mbere y'umukino birebye kuri fixtures zari zisigaye fixtures wabonaga ko yashaka kugora ikipe ya Arsenal match Everton nayo yari irimo kubera ko Everton muri no minsi ne equipe imeze neza ifite imibare myiza irimo gukora neza ndetse inafite umutozo ufite experience David Moyes numwe mu bagabo mu byukuri bakomeye batoje ama equipe aremereye bari baranagize ikintu gikomeye cyane bubaka mbere y'umukino ama equipe yombere agiye gura ikipe ya Arsenal ariyo Everton Arsenal ariyo kipe yatsinze imikino myinshi mikino 100 muri Premier League kuko bagiye guhura ikipe ya Arsenal mu mikino 226 imaze kubahuza Arsenal imaze gutsinda imikino 113 Everton ifite intsinzi y'imikino 65 yonyine hanyuma Arsenal mu byukuri bigaragara yuko ari hejuru ikindi buriya cyane bikomezaga nuko mu rugo Arsenal baragiye guhura yari imaze gukina imikino muri Premier League yaratakaje umukino umwe wonyine yatsinzwemo na Manchester United muri mu kwezi kwa kabiri bisobanuye yuko rero kujya guhura yo na Everton n'ubundi Arsenal imaze gutsinda Everton imikino ariyo kipe ari ya contre hagati y'imikino amagati y'amakipe yombi Arsenal equipe muri Premier League bikoze gutsinda imikino indi kipe imikino 100 mu by'ukuri umvaga ko bya ku rupapuro byawe muri favor ya Arsenal ariko iminota 70 y'umukino byari ibintu bitandukanye kuko Mikel ARTERA na equipe y'abakinnyi bose yarabanjemo abenshi bari bahari kuko ntagara absence nyinshi yarafite absence ya capitaine yewe Martin Odegaard n'ubundi muri no sezo ubona ko umwaka w'imikino utamugendekeye neza yari yishimiye kongera kugaruka Kai Havertz wari uri kuri bande tushe nyuma y'imisi yafite ibibazo by'imvune yabanje mu kibuga yego yabanje mu kibuga wajya mu mpera urebeye mu mazi ndakuraye kuntangiye kubicurikiranya ikindi urebye kipe ye yari hari ku bakinyi be hafi ya bose bakomeye muri no sezo Arsenal yari bafite mu byukuri ariko kuri Everton ukabona ko game plan ya David Moyes mu byukuri yari yabashije kumetriza imikinire y'ikipe ya Arsenal nk'igice cya mbere cyashobokaga ko Arsenal kubatsinzwe igitego hari iminota myinshi wabonaga David Raya ari gukora ama save akomeye cyane nk'umupira bamuteye Iriman Diaye umupira yagenda awukuramo n'undi wakubise putura garuka donc urebye nk'iminota 60-70 Arsenal mu byukuri ntago umufana wayo yafite umutima utuje yumva ko ari amanota aribuze kubona ariko aho habaye nk'ahorohera umutoza Mikel ARTERA burya muri squad yose ntago abakinnyi bose baba ari abo kwicara hari n'igihe ugira umukinnyi hari wenda uba ari umukino we wo kuzaprova isi ko ari umukinnyi ukomeye kuza gushyiramo cyane kuza gushyiramo n'umusore Max Dowman winjiye mu kibuga yaje gutanga mu by'ukuri umusaruro mu by'ukuri ufatika ku gitego yatsinze ku munota 79 umupira hinduye uraza usanga Pierre Incapi na Gabriel Magalhaes bafunze deuxième poteau umupira hanyuma uza ukubita kuri Pierre Incapi atanga pass kuri Victor Yokres aterekamo igitego ku munota 79 hanyuma match ijya kurangira Everton yose yari yazamutse n'umuzamu Jordan Pickford yazamutse naho agiye kurako bakwishyura hanyuma Arsenal ni muri no sezo nko ku mukino wa Chelsea nibwo nabonye igitego batsinze gisa neza gisa nicyo batsinze Everton Max Dowman umupira uhabwa neza na Gabriel Martinelli urumva Everton yose yari yazamutse araza cenga no musore Everton ni
ni James Garner aramucenga aragenda adepozamo igitego cya kabiri Arsenal ibona amanota 3 n'umukino nasobanura mu buryo bubiri nibyo ikipe ishaka gutwara igikombe kimwe mu bintu ugomba kuba ifite mentally iminota 90 igomba kuba ifite icyo nakwita game management no kumva yuko iminota 90 isaha n'isaha mu gihe mu believing ya muri plan zanyu mu gihe mu believing ya muri game approach y'umutoza mu gihe mwizera ko mufite abakinnyi kuri bande touche bashobora kuza bagakora ikinyuranyo burye ntago ikipe itwara igikombe kwe kuva mu mukino byoroshye cyangwa se ngo iwivemo hakiri kare byanagaragaje ko Mikel Arteta uno mwaka bande touche cyangwa se bench ye iri mu bicontribue cyane mu gutuma Arsenal igeze ku munsi wa 31 Premier League ku munsi wa 33 ariko imaze gukina imikino 31 ibona ko igikombe gishoboka bimwe mu byagaragaje difference harimo abakinnyi baturutse kuri bande touche twahuze tureba imibare Edi mu ino Premier League ino sezo Arsenal irimwe mu makipe yabonye amanota yiheshejwe n'abakinnyi baturutse kuri bande touche kuruta izindi kipe muri Premier League icyo rero kiri mu bintu biri kugaragara ko imwe barayifasha ikindi cyo kugarukaho ni performance impeccable y'uno mupeti Max Dowman umusore w'umuhanga aracenga afite speed afite bamukura amakosa menshi donc ubona ko Arsenal icyo yabonye ni game changer winjiye mu kibuga agahindura umukino akoresheje tarana tirereye ari iyo mipira ari uko gucenga ari uko gutanga iyo assist nka ku gitego cya mbere navuga ko 100% game plan ya Mikel Arteta yari yanze mu byukuri bigaragara ko Everton umutoza David Moyes abashije kwimetiriza ariko kugera game changer nk'uno mupeti niwe mu byukuri 100% watanze amanota no yifite yihuye n'amakipe nka Everton adefanda cyane akigarana imbaraga agakina umupira ugoye nka kuriya iyo ubukene abakinnyi nk'aba ngaba Max Dowman kuza bagahindura umukino ubukene abakinnyi bazagakoresha impano bafite bagakina umupira uri flashy uryoheye amaso kuryo ba creating space cyangwa se barema umwanya ku bandi bakinnyi baho igitego cya mbere atsinze n'ibyo yakoze yacenze ku ruhande rw'iyo yinjiyemo ahindura cross wavuga ko cyara igitego gifite muri 80% ahindura cross isanga hinkapie ashyiraho ivi gutsinda byari byoroshye kuri Gyökeres kurusha kurata arebana n'izamenye naratsinda sonekiza ko umunota yinjiye masimbo Zubimendi mu kibuga nibwo ubonye ko byibuze ikipe Arsenal yabashije yatangiye kugumana umupira inshuro nyinshi igihe kinini igakorerwa amakosa kandi ikanazamuka ikabona uburyo buremereye nawe ahantu uyu mwana arase yabonye umupira ari muri position kuba yatsinda igitego utera hejuru izamu wenda decision making iracyari hasi kubera n'imyaka afite ariko nta muntu atinya kuva kenga ritari dasanzwe sibwo tuyibonye twatangiye kwibona muri window muri pre-season aratwiyereka ariko no mu kidasanzwe twamaze kuyibona ahubwo wenda equipe ya Arsenal irinda mu buryo butandukanye wenda ariko nge ntisijya kuvuga yuko njyambora ritari imwe ni Lamine Yamal ahubwo zamanagizwe mu buryo butandukanye umwe equipe simu profit mugira star mugira ikintu kidasanzwe imureza n'inshingano kuko ibi ari gukora ngiye mbonye umupira Lamine Yamal yaje akina muri Barcelona nkabona n'uyu nguyu mbona bisa 100% ahubwo atandukanye yuko yenda uburyo uyu nguyu equipe imujyana gake yurebye uburyo bamufata nk'umwana nyine still ntaga muri dressing room nk'abandi afite uburyo atwarwa nyine bya cyana bitandukanye n'abo bakinyi bandi wenda n'uburyo Lamine Yamal agira star muri equipe ariko nawe atagize imvune nyinshi atagize ibindi bibazo muri karere yiwe ingini tadasanga abongereza bagiye kubona ikindi ware buryo amahitamo yari yakoze Mikel Arteta akabanzamo Kai Havertz akicaza Victor Gyökeres nekeza ko ari mu dushaka kuzabana cyane muri iyi mikino irindwi Arsenal isigaje muri Premier League mu mwaka w'imikino kuko Kai Havertz twabonye mu kibuga abanzamo atuma tubona byibuze atanga kintu Arsenal idafite mu gihe kinini mu busatirizi bwayo kuko ihuye n'abakinnyi nk'aba ngaba ukaba utarubuze ko bashyira imbaraga z'umubiri gusa ubahereza ikintu gitandukanye nk'icyo expecting aba defense n'utayizamu utuvuze ko yafata umupira akawugumana agacenga akinjira muri box ukubasha no kumukorera ikosa kuko ari nk'ikosa bakoreye kuri Kai Havertz umusisi ashaka kujya gufata icyemezo cyatanga nka penalty bamukandagiye ku kaguru murabyibuka muri yari mu minota ya kare ayo musore nimero 5 wa Everton amukorera ikosa muri box nekeza yuko wenda umusifuzi yari gufata icyemezo gitandukanye na kiriya
nabonaga ari 50-50 decision ni Michael Keane umukoreye ikosa muri box so ariko ibyo Kai Havertz muri rusange hereje equipe mu buryo bw'ubusatirizi ubona ko yahaye fluidity Victor Gyokeres yayihereza mu gihe gishize ntekereza yuko rero iyo urebye nk'imikino isigaye na forme arimo aratanga mu gihe avuye mu mvune akaza agakina dushaka kuzabona Kai Havertz akina mu gihe kirekire muri equipe ya Arsenal gusa muri rusange yari intsinzi iremereye ku equipe intsinzi iremereye cyane kubera ko iyo musigaje imikino nk'ingiyi mugiye guhura na Everton twese tubizi ko ari umukino utaza kuza kuborohera kuko Everton ikomeye mu buryo bwose ariko byanze bikunze batsinda umuti ubariye batsinda mu byishimo bikomeye cyane cyambere bakeneye n'intsinzi kuko byageze ku 80 na kangahe ubona umuntu wese muri stade ya Emirates yihebye kurandi rwa Arsenal abona yuko igitego cya minima cyabonetse ku 89 n'uburyo yakinaga kuko nyine umukino wose umuntu yarebye Arsenal nyiri kira umupira utaryoheje gushaka kupenetra kongera kwaka ntago nyine mukira umupira baryoheye nawe muri afana no gukira wicaye ku mpera z'intebe nyine kubera umutima urimo kurya ariko byibuze atanye kwinjira muri mwanya myaka 16 atanye kubona byibuze batindana umupira amacross menshi mwiza amafite kandi cyatanga bakagembereza mu buryo bwose bwatsindwa kuko iyo Everton yarasa uburyo buremere cyane imbere aba McNeil harano David yakoze save nk'ebyiri ziremereye hari beto buryo nawe yarase buremereye so nekeza ko muri rusange bijyanye n'indi resultat twaza kuvuga ya City yari result ikomeye cyane ku ikipe ya Arsenal yari huge result yari huge win massive one wa mugani wa Edizo kubera ko urebye akenshi resultat zibonetse mu minota y'umusozo w'umukino match yagoranye kuriya ukajyana n'amahirwe adversaire nawe agiye gukina nyuma yawe akaza gutakaza binanongera cyane Valeri nko kuno mwana ibitego uburyo yagizemo uruhare mu kubona amanota 3 ariko ari ikintu ndimo kubona ari character ndimo ndabona n'abasore b'ikipe Arsenal n'umutoza muri rusange Arsenal kubera pressure ifite kubera igitutu kimaze igihe kubera na pressure ubwa iri ku mutoza bura yahinduye n'uburyo bwo gukina ntabwo igikino nyine umupira wo kwirekura cyane 100% cyane yuko n'igice cyayo cy'imbere burerega ino sezo ntabwo ubona abakinnyi bari fonctionner cyane ubona bafite imibare myiza wenda Leandro Trossard yanyuzamo ko afite imibare myiza Gabriel Martinelli nk'abatsindira ariko Bukayo Saka ikipe yashingiraga imikinire yasubiye inyuma mu by'ukuri muri no minsi nibwo ubona arimo kongera gusa n'uwishaje ariko ntago nyine yari abamukinnye ubaye star ari uyoboye equipe ari we chef d'orchestre ntago ari we urabibona ikindi playmaking role y'ikipe Arsenal ntirimo ibibazo mino sezo Gabriel Martinelli Martin Odegaard captain yatangiye afite imvune zivaho agarutse mu kibuga ubona ntafatisha ntaragira ku rwego yari asanzwe ari mu by'ukuri Gabriel Martinelli waseze 3 ari muri double digit atanga assist menshi atsinda n'ibitego ntago yari ayifite ikindi wanareba Eberechieze umusimbura nawe ukabona ameze nk'ugira match zimwe na zimwe aragira gutya kuri Tottenham akitwara neza agatsinda ariko amushyamo ku zindi game ukabona nawe hari ukuntu confiance ye atarafatisha neza ntago ari ikibazo cya adaptation bavuga ko afite ahubwo ntari yumva neza nyine ngo yumve ko afitinga muri iyo role yo kuba nka playmaker wa equipe niyo mpamvu guhita garuka Kai Havertz byatanze umusaruro ndetse n'umutozo nakamufitiye icyizere gikomeye ariko nawe akanabigaragaza akabiprova mbere yuko avunika muri no mvune arimo gukiruka ejo bundi Kai Havertz ari umukinnyi wagiyemo ku mikino 2 agira contribution y'ibitego 3 kuri match za mbere iramvune n'ubwo no mpamvu na ko umutoza amutekerezaho cyane ko ari n'umukinnyi binagaragara yuko yanabasha gukinisha neza Victor Gyokeres kuko muri iyo mikino 3 turimo turavuga harimo hagiyemo assist agatsinda igitego bikagaragara ko ari umukinnyi wabasha kumukinisha neza ibyo rero no kuba agarutse muri no musozo wa championnat ndabonamo nka avantage ku ikipe Arsenal igirwana no kuvuga ngo ikinere zita ibonezwe rezilita abantu bayibreminga yuko itari gukina agapira karyoshye ariko irwane na result nicyo kintu ubona Mikel ARTERA ari kurwana cyo
kubera rero iyo pressure iyo myaka 22 sezeshati kubana igikombe kibura mu minota mu mikino 10 ya nyuma iyo pressure barayifite. Ikindi bura muri dressing room ikipe Arsenal ntago abakinyi barimo batwaye Premier League ntago ari benshi. Pressure rero ukwiza ituruka ku mutoza n'abakinyi ubwo barayigira. Ubusanga bajya gukina match nibyo Thierry yavugaga barwana nuko kuza gutsindwa ari cyo kintu kiri buze kubagora kuruta uko baza kwirekura bagakina ibyabo uko babyumva. Ubwo gwabo gaturuka ko rero babikinye sezeshatu ariko bikarangira igikombe bakibuze. Niyo mpamvu rero ngewe avuga ko Arsenal ikina umupira mubi simbiya cyane agaciro ahubwo ndeba icyo barwana nacyo no kugira ngo resultat zize kuboneka even if byari mu buryo bubi. Mugabo bita Sadis Ferguson wavuze ngo iyo ufite defense nziza igutwarira igikombe atake nziza ikagutsindira imikino. Arsenal rero yubakiye cyane ku buryo buri defensive icungira kuri za set pieces nkuko ayivuga ariko resultat zikaboneka. Cyo numva nawe ukwiye ku blamingira umuntu uburyo bwose yakoresha kugira ngo atware igikombe. Ampris amaze sezo eshata kubona buri gikombe mu mikino 10 ya nyuma. Cyo numva umuntu utamu blaming as long as ashobora gutwara igikombe. Muzamura karariza cyakira imbunda turahitara kama sinde cyaka tarakama kitwa Max Dowman Max Dowman bunda zamura mupira musaretwa cyane Max Dowman hariya arawutera kakuri Pierre ikapakira kwiruta izamu Simba akana gato cyane kitwa Max Dowman kabwira abafana ba Arsenal kati mutuza mutekane kabwira abasubscribers ba BNB Sport ati muzamuka mushyiraho imitima kazamura umupira hariya kawutereka kuri kawunga y'umukaya. Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango kabwira abafana ba Arsenal mirati bose ndakana gato ku myaka 16 muzamuka mbagaburira kawunga ya Smart Fine Maize Flour. Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. Max Dowman agurutse abafana ba Emirati nabi Kigali. Max Dowman akora ibitangaza. Max Dowman afasha Arsenal hariya tereka amanota izamu Victor yakuresi ati njyewe nkorana na Satoro. Nyamara bareba kure bisunze kare Satoro Rwanda Limited kumuna tugane wa nyuma batereka inyongera Arsenal kimwe Everton ubusa. Max Dowman man of the match wowe byarangiye. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Bayita Arsenal de Gunners yewe tata we igitego mu minota yayindi yo kuvuga ngo shafu areka ngubwize kuri kwimana Arsenal gitwara imana gitwaye kera nawe ura akoze cyane. Arsenal ni the champions. Nzaka 60 niba tugezeho icyaka 61
itandatu na kabiri ari hehe itandatu gatatu ngwino zamuka nshaka 60 jewe baje subscribers atumwe namubonye kuta mwikoro 32 ari mu nzira amuri inyuma niko na kipe yasanze igitego cya kabiri nebyo reka turebe witandatu na kabiri mu ikosi rimwe ndamureba hinguka zamuka kora subscribe yaje rwe namubonye rwose subscribe kuri BNB Sports Bar. abakunzi umupira w'amaguru hari igihe muzabyuka mugasanga abantu bashize mu mwuka Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Baby steps. akana gato cyane agahinja k'imyaka 16 akana kitwa Max Dowman mufata amakaramu mufata ibitabo mufata amajenda mwandikemo ngo Max Dowman amateka aranditswe Max Dowman nyamara bareba kure bisunze kare sato Rwanda Limited umupira bagiye gutera kona abasore b'ikipe ya Fatoneriya aho ukora gatoya cyane Martinelli arawakira Max Dowman acanga Fatoneriya umuzamu yari yazamutse Max Dowman asanga izamu abwira abakunzi ba Arsenal Mireti iki gikombe ndagiteruye ngiteretse mu rugo. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Kumuna tusatira wa nyuma Max Dowman man of the match nyuma ya kuyiha igitego cya Gihe afashe umwanzuro wo kwitsinda wenyine umwana muto cyane Max Dowman. Arsenal tereka Maria match it's over igikombe finito Arsenal 2 Everton 1. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ibintu birakomeye cyane abafana b'ikipe yose no muri abafana baseno barishimye pe barishimye abavandimwe barishimye ubutumwa ndi kubibona